Баршаңызға сәлем. Каналға қош келдіңіздер. Орыс тілін үйренуді сіздермен әрі қарай жалғастырайық. Бүгінгі сабақта кофейняда қолданылатын ең негізгі 60 фразаны, 60 сөйлемді өтетін боламыз. Ендеше кеттік. Өтінемін, кофе бола ма? Можно мне кофе, пожалуйста? Өтінемін, кофе бола ма? Можно мне кофе, пожалуйста? Мен эспрессо қалаймын. Я бы хотел эспрессо. Мен эспрессо қалаймын. Я бы хотел эспрессо. Капучино өтінемін. Капучино, пожалуйста. Капучино өтінемін. Капучино, пожалуйста. Өтінемін. Маған латте. Мне латте, пожалуйста. Өтінемін. Маған латте. Мне латте, пожалуйста. Американо бола ма? Можно американо? Американо бола ма? Можно американо? Мен сүт қосылған кофе қалаймын. Я хочу кофе с молоком. Мен сүт қосылған кофе қалаймын. Я хочу кофе с молоком. Қос эспрессо жасай аласыз ба? Можете сделать двойной эспрессо? Қос эспрессо жасай аласыз ба? Можете сделать двойной эспрессо? Суық кофе қалаймын. Хочу холодный кофе. Суық кофе қалаймын. Хочу холодный кофе. Сироп қосылған кофе бола ма? Можно кофе с сиропом? Сироп қосылған кофе бола ма? Можно кофе с сиропом? Маған кофеинсіз. Мне, пожалуйста, без кофеина. Маған кофеинсіз. Мне, пожалуйста, без кофеина. Әдеттегі сүтпен. С обычным молоком. Әдеттегі сүтпен. С обычным молоком. Миндальды сүтпен. С миндальным молоком. Миндальды сүтпен. С миндальным молоком. Сұлы сүтімен өтінемін. С овсяным молоком, пожалуйста. Сұлы сүтімен өтінемін. С овсяным молоком, пожалуйста. Өтінемін. Қант қосыңызшы. Добавьте немного сахара, пожалуйста. Өтінемін. Қант қосыңызшы. Добавьте немного сахара, пожалуйста. Қантсыз, без сахара. Қантсыз, без сахара. Қант алмастырғышпен. С заменителем сахара. Қант алмастырғышпен. С заменителем сахара. Үстіне корица бола ма? Можно корицу сверху? Үстіне корица бола ма? Можно корицу сверху? Өтінемін. Карамель қосыңызшы. Добавьте карамель, пожалуйста. Өтінемін. Карамель қосыңызшы. Добавьте карамель, пожалуйста. Көбікпен кофе қалаймын. Хочу кофе с пенкой. Көбікпен кофе қалаймын. Хочу кофе с пенкой. Көбірек көбік бола ма? Можно больше пенки? Көбірек көбік бола ма? Можно больше пенки? Кішкентай стакан өтінемін. Маленький стакан, пожалуйста. Кішкентай стакан өтінемін. Маленький стакан, пожалуйста. Орташа өлшем. Средний размер. Орташа өлшем. Средний размер. Үлкен өтінемін. Большой, пожалуйста. Үлкен өтінемін. Большой, пожалуйста. Өтінемін. Суығын бола ма? Можно холодный? Өтінемін. Суығын бола ма? Можно холодный? Өтінемін. Өте ыстық болмасыншы. Пожалуйста, не слишком горячий. Өтінемін. Өте ыстық болмасыншы. Пожалуйста, не слишком горячий. Ыстық кофе қалаймын. Хочу горячий кофе. Ыстық кофе қалаймын. Хочу горячий кофе. Өтінемін. Жылысын беріңізші. Пожалуйста, теплый. Өтінемін. Жылысын беріңізші. Пожалуйста, теплый. Мұз бола ма? Можно лед? Мұз бола ма? Можно лед?
Сізде лактозасыз сүт бар ма? У вас есть безлактозное молоко? Сізде лактозасыз сүт бар ма? У вас есть безлактозное молоко? Сізде қандай сироптар бар? Какие сиропы у вас есть? Сізде қандай сироптар бар? Какие сиропы у вас есть? Сіз не ұсынасыз? Что вы порекомендуете? Сіз не ұсынасыз? Что вы порекомендуете? Тәтті емес бар ма? Есть что-то несладкое? Тәтті емес бар ма? Есть что-то несладкое? Бұл қанша тұрады? Сколько это стоит? Бұл қанша тұрады? Сколько это стоит? Бұл вегетариандық нұсқа ма? Это веганский вариант. Бұл вегетариандық нұсқа ма? Это веганский вариант. Мәзірді көре аламын ба? Можно посмотреть меню? Мәзірді көре аламын ба? Можно посмотреть меню? Бұнда қанша калория бар? Сколько в этом калорий? Бұнда қанша калория бар? Сколько в этом калорий? Өзімен бірге алып кетемін? Я возьму это на вынос. Өзімен бірге алып кетемін? Я возьму это на вынос. Осында бола ма? Можно здесь? Осында бола ма? Можно здесь? Карточка арқылы төлем. Оплата картой. Карточка арқылы төлем. Оплата картой. Сізде жеңілдіктер бар ма? У вас есть скидки? Сізде жеңілдіктер бар ма? У вас есть скидки? Қолма-қол ақшамен төлеймін. Я заплачу наличными. Қолма-қол ақшамен төлеймін. Я заплачу наличными. Маған чек бере аласыз ба? Можно чек, пожалуйста? Маған чек бере аласыз ба? Можно чек, пожалуйста? Кофеинсіз істей аласыз ба? Можно сделать без кофеина? Кофеинсіз істей аласыз ба? Можно сделать без кофеина? Мен жаңа нәрсені көргім келеді. Хочу попробовать что-то новое. Мен жаңа нәрсені көргім келеді. Хочу попробовать что-то новое. Сізге көп рахмет. Спасибо большое. Сізге көп рахмет. Спасибо большое. Тамаша. Рахмет. Отлично. Спасибо. Тамаша. Рахмет. Отлично. Спасибо. Дұрыс. Рахмет. Все верно. Спасибо. Дұрыс. Рахмет. Все верно. Спасибо. Кешіріңіз. Мұны қайталай аласыз ба? Извините, можно повторить? Кешіріңіз. Мұны қайталай аласыз ба? Извините, можно повторить? Мазалағаным үшін кешіріңіз. Извините за беспокойство. Мазалағаным үшін кешіріңіз. Извините за беспокойство. Бәрі жақсы. Рахмет. Все прекрасно. Спасибо. Бәрі жақсы. Рахмет. Все прекрасно. Спасибо. Круассан бола ма? Можно круассан, пожалуйста? Круассан бола ма? Можно круассан, пожалуйста? Мен чизкейк қалаймын. Я бы хотел чизкейк. Мен чизкейк қалаймын. Я бы хотел чизкейк. Бір кесек бәліш бола ма? Можно кусочек пирога? Бір кесек бәліш бола ма? Можно кусочек пирога? Өтінемін, маған маффин. Мне маффин, пожалуйста. Өтінемін, маған маффин. Мне маффин, пожалуйста. Сіздің эклеріңізді дәмін көргім келеді. Хочу попробовать ваш эклер. Сіздің эклеріңізді дәмін көргім келеді. Хочу попробовать ваш эклер. Бүгін қандай десерттеріңіз бар? Какие у вас сегодня десерты? Бүгін қандай десерттеріңіз бар? Какие у вас сегодня десерты? Жаңа пісірілген бе? Свежая выпечка? Жаңа пісірілген бе? Свежая выпечка? Қандай десерттерді ұсынасыз? Что вы порекомендуете из десертов? Қандай десерттерді ұсынасыз? Что вы порекомендуете из десертов?
Күніңіз сәтті өтсін. Хорошего дня. Күніңіз сәтті өтсін. Хорошего дня. Рахмет. Дәмді болды. Сау болыңыз. Спасибо. Было вкусно. До свидания. Рахмет. Дәмді болды. Сау болыңыз. Спасибо. Было вкусно. До свидания. Осымен бүгінгі сабақта кофейняда қолданылатын ең негізгі 60 фразаны, 60 сөйлемді өттік. Келесі сабақта кездескенше.